Mwaramutseho neza mwese ikaze makuru yo muri uru rukerera turi kuwa mbere tariki 25 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2025 amakuru agiye kwitsa no kwibanda muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kubabwira ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye utundi duce two muri groupement ya Abashimukinji ni muri territoire ya Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarundi na FARDC bari muri bice turaza kubabwira aho bamaze guhungira. Muri Kivu y'Amajyepfo kandi muji wa Uvira gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakubitiwe ku musozi wa Rugenge na Runingu. Ibi turaza kubigarukaho muri territoire ya Mwenga kandi imirwano yakomeye ikaba imirwano yongeye kubura ku musozi wa Rwindi. Muri territoire ya Masisi tayari ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bahuye n'uruva gusenya ku musozi wa Katare. Ibi turaza kurebera hamwe ko byabagendekeye. Turaza kandi kubabwira ko nta mucancurongo uzongera kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amahoro ni ibi itangazwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibi byose rero biragusaba kubana natwe no kwibendera TV kugira ngo ze kubisobanukirwa ku buryo burambuye muri aya makuru. Twifuza ko mwagiramo uruhare kugira uruhare muri aya makuru. Rwa mbere no kubana natwe kadukurikira, rwa kabiri no kuduha igitekerezo cyawe nabyo birafasha, uruhare rwa gatatu no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe batandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose. Urundi ruhare no gukora like niba wamaze kugera hano, hanyuma kuri wowe mushyashya ugeze hano ari ubwa mbere turagusaba gukora subscribe, ukibuka no gukora kuri ako kantu kitwa signe de la notification, akantu kameze nk'inzogera uraza kukabona, hanyuma uhite wemeza ubutaha amakuru zajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Aha ni kwibendera TV, itwa Mukada. Turazindukanye rero makuru yo muri iki gitondo. Mbere yo kugira gahunda zose bapanga gahunda zo kujya mu kazi, bapanga gahunda zo kujya mu bindi bikorwa, mwese n'umunyemerere tubanze dusangira aya makuru atari buze kubatwara umwanya munini, mukangiye kugaruka twinjiramo ku buryo burambuye. Yes, amakuru tinjimo ku buryo burambuye. Mwese tubahaye ikaze abaherereye mu bice bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda, abaherereye mu bihugu byose bigize uyu mugabane wa Afurika, abaherereye muri Canada, abaherereye muri Norvège, abaherereye mu Bubiligi, abari mu Bufaransa n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese tubahaye ikaze. Nyuma y'ihangana rikomeye cyane rimaze iminsi riba hagati y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi bo muri AFC M23 na twirwaneho, byaje kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwigarurira ibindi bice. Hagati mu cyumweru twasoje ku munsi w'ejo nibwo iyi mirwano itangirira mu bice biherereye mu Rurambo ni muri Kivu y'Amajyepfo, hana y'imbibi na territoire ya Mwenga ya Uvira, aho humvikaniye intwaro ziremereye n'izoroheje yaba ku manywa na nijoro.
kuri ubu rero amakuru haturuka muri bice biherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 24 z'ukwezi kwa munani muri mwaka wa 2024 ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe abongeye kwigarurira utundi duce dushya natwo tubarizwa muri sekteri ya Itobwe ni muri teritwari ya Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Utwo duce rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kubohoza n'agace kitwa Akiyowa cyangwa se Ayowa, hakaba kandi n'ishyamba ry'amatunda ritari kure y'igice cya Rubumba cyo cyafashwe n'abarwanyi aba 23 ku wa gatandatu. Utu duce twombi duherereye muri grupoma ya Bashimukinji ya kabiri ni muri sekteri ya Itobwe muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cy'Abazayirwa. Biravugwa ko uruhande rwa leta ya Kongo nyuma yo gutsindirwa muri utu duce bahungiye mu kandi gace kitwa Angere. Uko abarwanyi ba 23 bakomeza kwagura ibirindiro byabo ni nako bakomeza kujya imbere berekeza mu Mibunda hazwi nko mu ndiri ikomeye ya FDLR na Wazalendo. Amakuru akomeza avuga ko Wazalendo na FDLR barahitwa mu Gipupu mu Mibunda kuva ku munsi wo kuwa gatandatu batangiye guhunga berekeza iya Rurenge no mu bindi bice bituwe cyane n'Ababembe. Hagati aho y'amakuru tukaba dukomeza kugenda tuyabakurikiranira turebera hamwe aho bakomeza aberekeza, dore ko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ibintu bikomeje kugenda bibahindukana umunsi ku munsi, umunota ku munota, isaha ku isaha. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira naho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Tubabwire ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye guhura n'uruva gusenya ku musozi wa Rugenge na Runingu, ni imisozi n'ubundi yegereye uyu mujyi wa Uvira. Agana ku isa 10 zo muri iki gitondo ni kuri uyu wa mbere tariki 25 Kanama muri uyu mwaka wa 2025 imirwano ikomeye yongeye kubura ku misozi ya Rugenge na Runingo ni mu karere ka Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo no kuvuga igisirikare cya FARDC Wazalendo FDNB nibo batangije ibitero bagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa 23 bari mu bice byo muri misozi. Nubwo ariko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bivuga ko ngo aribo basembuye imirwano, ntago ibintu byaje kubahira kubera ko ngo abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe bakubise ndetse babasubiza inyuma ku rwego rukomeye, kugeza ubwo ngo aba basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baje gufata umwanzuro wo gusubira inyuma, basubira inyuma n'intwaro zabo, ndetse ariko ngo bamwe bagiye batakaza intwaro zabo ubwo birukankaga. Abo ni nk'abari bafite imbunda ziremereye ngo baje guhitamo kuzisiga abakiruka amasigamana. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko imirwano yongeye kubura muri ibi bice, akaba ari imirwano ngo yamaze igihe kigera ku masaha atari menshi. Aba
baturuka ngaha cyangwa se abaturage baturiye muri ibi bice bakavuga yuko ngo kugezana n'ubu ngubu amasasu akirimo kumvikana, gusa ngo abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo batangiye kurwana basubira inyuma. Ibi rero ngo bikaba byaje gutuma abarwanyi bo ku mpande zombi batakariza abasirikare kuri iyi imirwano, nubwo kugeza ubu ngubu tutahangara ngo tubabwire ngo imibare y'abamaze gutakariza ubuzima muri ibi bitero n'abangaba, cyane ko n'ubundi twinjiye muri studio amakuru avuga yuko imirwano gikomeje hagati y'abarwanyi bombi. Umwe mu baturage rero uherereye muri bice twabashije kuvugana yavuze ko ngo babonye FARDC irasa ku barwanyi ba M23, ariko ngo baje kubasubirana inyuma n'urufaya rwinshi rw'amasasu, kugeza aho rero ngo byaje kurangira n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo batangiye kugenda barasa abasubira inyuma. Reka rero mu gihe dukomeje n'aya makuru twerekeze muri teritwari ya Mwenga, tubwire ko imirwano ibyukiye ku musozi wa Rwindi ikaba yahinduye isura. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko muri iki gitondo indi mirwano yongeye kubura ku misozi ya Rwindi na Karambi, ni muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za FARDC bivuga ko ngo zagerageje kugaba igitero cyo guca intege ku barwanyi ba M23, ariko ibi ngo bikaba byaje kugenda bibi cyane, aho ngo abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baganaga cyase bashaka kwerekeza mu gace ka Kitutu, ariko ngo bakaba basanze abarwanyi umutwe w'intare za Sarambwe n'ubundi ngo ababiteguye. Muri iyi mirwano rero biravugwa ko abarwanyi umutwe wa M23 baje kubasha gusubiza inyuma ababarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga igisirikare cya FARDC, igisirikare cy'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Amakuru aturuka ahangaha avuga ko ngo FARDC aribo bagabye ibi bitero bashaka kwirukankana cyangwa kwigeza y'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko n'ubundi ngo bikaba bitaje kuborohera kubera yuko n'ubundi ngo babaye nk'abitura mu babiteguye, bikaza kurangira rero rugamba rwambikanye, bakaba barashe abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bakabasubiza. Ahangaha biravuga yuko ngo kugeza ubu harimo kumvikana imirwano irimo intwaro ziremereye. Umwe mu bayobozi b'abaturage uherereye muri aka gace akaba avuga yuko ngo babonye FARDC bongera kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ngo rero bakaba abaturage ngo babonye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bamanuka mu modoka za Landekuruza bafite n'intwaro zabo. Hanyuma rero ngo hashize akanya baza gutangira kumva amasasu avuga, hanyuma ngo kugezana n'ubu amasasu akaba akomeje kumvikana muri ibi bice. Mbere yuko rero abaturage ngo bagira ubwoba, ndetse bamwe bikaba bivuga yuko ngo batangiye guhunga, biravuga yuko ngo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyamanukanye intwaro ziremereye, ariko bikavugwa yuko n'abarwanyi ba M23 nabo ngo kugeza amagingo ya barimo gukoresha intwaro ziremereye cyane.
nyuma y'uko rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bateguye iki gitero bashaka gusa n'abakora ambushi ariko ngo bakaza guhura n'ibyago kuko ngo basanze abarwanyi bo ku ruhande rwa leta abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe babiteguye n'ubundi bikaza kurangira urugamba rwambikanye. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga yuko impande zombi zirimo guhangana ku rwego rukomeye cyane, akaba rero nta gushidikanya yuko izi mpande zombi zishobora kuza kuhatakariza imirwa, kuhatakariza abasirikare birumvikana kubera yuko ntago ari amashaza barimo kurasana ahubwo na amasasu. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cy'Abazayirwa, tubabwire ko muri teritwari ya Masisi igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basubijwe inyuma ku musozi wa Katare mu gitondo cyo kuri uyu munsi agana ku isa y'isa 11 zuzuye. Nibwo n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye guhanganira n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku misozi ya Katare na Tunda ni muri Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yongeye kuramuka kandi akaba ari imirwano ngo ikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakaba bongeye kugaba ibitero bigamije kwigarurira ibice bambuwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu cyumweru gishize. Nk'uko byagenze mu minsi ishize rero ngo n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kubakumira ndetse babagaragariza imbaraga zo ku rwego rwo hejuru, biza ngo no kurangira amagingo aya ngaya basa naho ibyo abari biyemeje bitaboroheye na gato. Kugeza ubu ngo baracyarimo kurasana ku rwego rwo hejuru, nyamara abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bakaba bari bagabye ibi bitero bibwira ko hari ibintu biri buborohere kubera yuko ngo bari bitwaje ibikoresho bikomeye cyane, nyamara ariko radari na jimeri z'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo zari zababonye hakiri kare. Abasirikare rero bagera kuri 20 nibo bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bivuga ko abagabye ibi bitero, hanyuma bikaba bivugwa yuko n'ubundi imirwano igikomeje muri uru rugamba. Impande zombi ngo zirimo gukoresha intwaro zoroheje n'iziremereye. Umwe mu baturage baherereye ahangaha avuganye na Ibendera TV yagize ati imodoka za FARDC z'indwanyi twazibonye zitambuka zizamuka zerekeza kuri uyu musozi, ariko zikaba zaje guhindura icyerekezo nyuma y'uko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe batangiye kuzirasaho, biza kurangira rero ngo zibaye nk'izisubira inyuma. Noneho rero abarwanyi b'umutwe wa 23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abatangira guhangana ubwabo. Amakuru avuga ko iyi mirwano yabereye muri ibi bice ngo abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe bari bafite targeti yo gutesha aba basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakabambura ibi bifaru bari bazamukanye. Amakuru rero akavuga yuko n'ubundi ngo baje kurasana, ariko ngo bakaba noneho baje guhindura agahunda barwana bahungisha ibi bifaru byabo, abandi babiproteja kugira ngo n'ubundi bataza bitakariza muri iyi imirwano, bikarangira rero abahombye bagahomba abasirikare, bagahomba imbunda, ariko kandi ngo bagahomba n'ibi ibifaru. Ngibyo rero ko bisa naho byifashe kugeza na n'ubu ngubu, urugamba rukaba rucyambikanya ha muri teritwari ya Masisi. Reka noneho tugaruke kuri ya nkuru y'abacanshuro
abarwanyi b'umutwe wa M23 barahiye barirenga mu ndahiro ikomeye cyane, bakaba bamaze kurahira bavuga yuko ngo nta mucanshuro zongera gusohoka amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo nk'uko byagendekeye abacanshuro basohotse mu mujyi wa Goma. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ribarizwamo abarwanyi b'umutwe wa M23 na Twirwaneho irarahira rikirenga rikavuga yuko ngo nta mucanshuro zongera kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amahoro nk'uko byagendekeye abacanshuro bahawe inzira mu mujyi wa Goma bakaza kwerekeza mu bihugu byabo. Abarwanyi ba M23 bakaba rero bavuga ko ngo nta mucanshuro zongera gusohoka amahoro mu mutekano muri iki gihugu, nyuma y'uko ngo bakomeje gukoreshwa mu kugaba ibitero ahantu hatandukanye. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri X ni ku munsi w'ejo hagana masaha y'umugoroba, Alliance Fleuve Congo yavuze ko yimenyesha igihugu ndetse n'amahanga ko kurenga kwihagarikwa y'imirwano bikorwa n'ihuriro y'ingabo za leta ya Kinshasa rikomeje. Abarwanyi ba AFC bagize bati kuva saa sita ni ku munsi w'ejo hashize tariki 24 Kanama muri uyu mwaka, ngo ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zigizwe n'abacanshuro b'abanyamahanga, ingabo z'u Burundi n'abandi, ngo zagabye igitero kibasiye uturere dutuwe cyane twa Kadasomwa no mu nkengero zaho, ndetse ngo arasa no ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero bakaba bongeye ko ibitero ngo by'abacanshuro byahitanye abantu benshi, ndetse bituma abandi benshi bava mu byabo bahunga. Ibi bisasu biri guterwa n'indege zitagira abapilote. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryongeye gushimangira ko ryiyemeje kurinda abaturage no gukuraho iterabwoba bakorerwa aho kuva aho rikomoka, ryongeraho Kongo nta mucanshuro uzongera gusubira iwabo amahoro nk'uko byagenze mu mujyi wa Goma, mu gihe ngo bakomeje kwishora muri iyi mirwano irimo kugenda irasirwamo abaturage b'inzirakarengane. AFC yagize iti bitandukanye n'ibyabereye i Goma, aho abacanshuro babarirwa mu magana bemerewe gusubira iwabo badahanwe nyuma yo kwica bene gihugu. Ibikorwa byabo bishya by'ubwicanyi ntibizabemerera gusubira ayo mu mutekano. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba rero baca amarenga yuko mu gihe abarwanyi b'abacanshuro bazongera gutsindwa muri uru rugamba barimo, ibintu bishobora kuzabakomerera ndetse bikabagora gusubira mu gihugu ari bazima. Mu mpera z'umwaka turimo w'ibihumbi 2025 mu kwezi kwa mbere nibwo abacanshuro barenga 280 bakomoka mu gihugu cya Romania barwanaga ku rugamba leta ya Kongo yari hanganyemo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 banyuze ku butaka bw'u Rwanda bahabwa inzira basubira iwabo bavuye Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bacanshuro bo mu mutwe wa RARF wo muri
muri Romania bakaba barafashaga ingabo za FARDC mu kurwanya umutwe wa M23 kuva mu mwaka w'2022. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba bavuga yuko ibi bitazongera kuba ndetse bagahamagarira bacanshuro kuba bakuramo akabo karenge bagasubira mu gihugu cyabo inzira zikigendwa. Inshuti bakunzi bacu mudukurikira hano kwibendera TV, reka bashimire cyane, nizere ko mukomeza kugenda munogerwa n'amakuru tubategurira tukanabagezaho hano kwibendera TV. Hanyuma kandi nizere ko mukomeza kuza kugenda mubana natwe muduha ibitekerezo byanyu. Abagiye mu kazi rero muze kugira akazi keza muhaye kandi muronke, abagiye mu zindi gahunda nziza ariko namwe mugire gahunda nziza. Hanyuma abagiye muri gahunda zitari nziza zo ntago twifatanyije namwe.